sing ngajak mbok. Men kerimbo raga tak kena nggak? Badan dia lah. Bruh. Wah, cing lah mau nyegek sama orang-orang. Men dewa sedang takut. Dong, Lemak ni, dum mama. jangan ngayam ya. Dum. Tak dulu. Tak dulu. Tak. Se, dua, lu, empat, lima, enam. Enam lên, enam. Lagi se. Cim se. Lagi se. Cim se. Lagi se. Cim se. Oh, pedom dulu. Se, dewa. Dewa kadimo ni raga mana? Dewa yang kan gendong ni. Long. Ulang kengken, nah, tanya lah. Lagi se. Ci se. Lagi win se. Ci win se. Lagi win se. Ci win se. Oh, pedom dulu. Bruh. Oh, ini kan pas nih lu. Dewa yang kan gendong ni. Ni lu. Sini kene dewa. Pas mau Ay, ngomong. sini kene. Ah, pokoknya tuh rebut aja dua nih tuh. Cengahnya penasaran kan. Tuh nih, pedom dulu. Dewa saya. Weh, apa ya tengah aja dua nih? Jangan lupa sinjitnya rata tu macam dewa. Gua pedom dulu. Kan udah man pesnya Ada nih. mana? Wah, ngedong pes nih sih bisa. Ini cara apa, Bob? Ini pembagian adil dan benar nih. Bruh. Cara sih. Oh, Oh, ini si, sih. Agak sih. si, Si. si. Agak sih. Oh, kan pas mana? Oh, anjir. Tuh baru benar ada anak. Dua, Roh kan punya pada dua-dua nih. Ya, baru benar ada anak. Masa udah tuh peterahin. Oh, salah. Makasih bro, makasih Si bro. Anak. Si bro lah. Oh, tuh. Kagak mulu nah. Nah, Aduh, urusan. Nah, yuk. Nah. Oh, tuh mar ada. Dia merade, dewa apa? Bruh. Ye, ada dia mana? Kan raga nih nuduk. Ini aja. Nah, kepong nih. Apa? Lumayan mah 7.000. Pandai.